omwene nakale pamwe nave. Etumwalaka shiholekwa sha Roman Catholic. Opuna oshiholekwa kombinga ya Roman Catholic inashi shiivika kovanhu vaapu muuyuni awushe, mwakwatelwa vaapu ava veli ufana ovakriste. Vanhu vaapu inava shiiva nokutya Roman Catholic okuli omuti weengeleka adhishe dhopano muuyuni awushe. Oyeli akalelapo eengeleka dhopano adhishe muuyuni, oyeli omupokati weengeleka adhishe dhopano nepangelo lyounyuni. Etokolo keshe taningi nepangelo lyounyuni olo lina okutulwa moilonga keengeleka adhishe. Ano kapuna ongeleka yimwe tayi dulu okuthikama yipopye nepangelo lyounyuni yeefi Roman Catholic, omupapa wa Roma. Kashina nee kutya ove oongeleka yilipipo, omukwavaingeli, omupentecosta ile oshiveva, sho kashina nee kutya outonde Roma noikalunga yaye yithike peni, omanga wuli omunangeleka nena eli Roman Catholic oye ashike taningi omatokolo gopaunyuni ponele yoye, kutya nee okwapuka ile okuli mondjila. Ngele okwatu kumwe nepangelo lyounyuni omashingeli gombolathane osho tashi ningwa meengeleka adhishe molwa uuthemba womunhu. Ngele okwatu kumwe nepangelo lyounyuni ovanangeleka aveshe vapewa edhidhiliko loshilyani, nena ovanangeleka aveshe muunyuni kutya ovavaingeli, ovaanglikana, ooshiveva ile ovaadventist otava kadhidhilikwa nuupu, osheshi Roman Catholic okuli taningi keshe shimwe shikale shafa shili nawa noshihena oshiponga shasha. Okuli takongo okuwapalela epangelo lyounyuni olo lili mewiliko lyomunawii. Roman Catholic okuli etindi leengeleka adhishe dhopano muuyuni, netindi olo olili lamenena koipupulu ya Satana. Okuli moipupulu neengeleka adhishe dhomuuyuni oye eli edhidala. Ano Roma etindi lyo olili oitayi. Roman Catholic moyelele yaye nomelinenepeko laye okuli elininga yo omupokati kovanhu nakalunga. Nokuli tati okwapewa oipatululo yowambo yakalunga komuapostoli Petrus. Osho shili oipupulu, epukifo netilifo. Ehupifo letu italidi moipatululo yapewa Roman Catholic. Neitavelo letu itali tungilwa kekangameno la Roman Catholic. Manga ongeleka yaKatolika kaRoma inayi totwa papedu, ekangameno lashili lehupifo olakala ladhikwa nale. Jesus okwaangwa nale audife evaingeli lehupifo nokwaandja eendjovo daye kovashikuli vaye, okwalonga ovalongwa vaye, okwadhika ekangameno laye nokwapa ovalongwa vaye ovaufana ovaapostoli vatungileko ngaashi eli evalonga. Ano evaingeli lehupifo peovelo olali ngaa. Owa hala okuhupifwa owuna okulidjililako uulunde woye awushe, toitavele kutya Jesus omwana wakalunga, tokuufa omushiyakano woye wakeefiku ndele tolandula Jesus. Efiku keshe fiyo omefiku lahuuninwa. Opo nee Jesus otekutambulako, tadimipo omatimba oye aeshe, ndele tatula omepo ihapuki yaye muove, yikulonge, yikweendithe, yo yikuwilike, yikutwale moshili aishe. Opo noove otokala wuna eteelelo lomwenyo alushe, outeliyandje nelitulemo kuJesu Kristus, ndele temulandula fiyo opehulilo lela, oye tahupifwa. Ndele nee Jesus manga kwali talongo ovalongwa vaye, okwevalondoela kombinga yomambungu aa taye kewuya muunyuni eli moipa yeedi,
novalongwa vaye opeovelo ovalondela ovanhu kombinga yovaprofeti ovana ipupulu avatavekeuya tavapengifa evangelile xupifo nokulonga osho tashi wapalele okaalu kombelela oshowo tavakongo okuwapalela ovanhu vakwao nomapangelo omounyoni ponele yokuwapalela Kalunga omushiti waishe nowampa weulu. Limwe nee lomomambunguwa olili Roman Catholica. Roma Catholica okuli ovali ombwada yashangwa membo eololo la Onesa neengeleka adishe dopanu domounyoni aushe odili ovana ukadona mbwada nge ina embwada taandukilwa novana vaye aveshe otavaandukilwa pamwe naye. Ito dulu okuwapalela Kalunga omanga weliyandja koshi yeumbo loihuna ile uli oyendafana noukadona mbwada vaye ovenge okaana kakalunga ouna okudjamo moimbundju ya Roman Catholica ilo moipakete youkadona mbwada vaye. Okaana kakalunga ihaka wana moshimbundju ilo moshipakete. Nena nge ove owahala okukala okaana kakalunga ino efa shimwe shopanu shikale pokati koye nakalunga amuna mukweni angeleka yontumba ilo omapangelo ounyoni. Liyandja ku Jesus auke oye akale omupopili woye kukalunga omupokati woye nakalunga nomepo ihapuki yaye. Ounona aveshe wakalunga ohava wilikwa komepo yahe omepo ihapuki yakalunga. Omuapostoli Paulus okwashanga ava hava wilikwa komepo yakalunga ovo ovana vakalunga. Owuli ngaa waninga omona yakalunga ile waninga oshihakanwa shomambungu eli moshipa shodi? Owuli natango watonyinwa moshimbundju ile moshipakete? Owuli natango omwate meumbo loihuna Babilona? Omwene Kalunga okuli taufanamo ovanhu vaye. Djenimo muye ovanhu amushe vakalunga. Omwene nekuyambeke.